ole afio na mamana low pulo ole paa ole tanga ia etatalo so malava ia failo o futau ia failo o futau utai ai ile tawa failo o futau satani wa eto ila lopopo kerisiano wa manumalo fa mole mole ia failo o futau ia failo o futau ia failo o futau utai ai ile tawa failo o futau satani wa eto ila lopopo kerisiano wa manumalo fa mole mole ia failo o futau. Yeah, good morning. Pula vinaka, maro lelei, yeah, kiorana, yeah, and kiora, yeah, talofa lava, and all those specific greetings to our family this morning, wherever you're watching, or wherever you're tuning in from this morning. I would like to greet you in the mighty name of our Lord Jesus Christ, our precious Lord Jesus Christ. He's the giver of life, and we thank Him this morning for His love, His grace, and His mercy upon us. Amen. Greet you in the name of our Lord Jesus Christ. O te whatalo whatu ia te oe. I le nei tae ao manino, ma le nei tae ao totoa. Ia i le suafa manamaro tātou o Iesu Keriso. Po whena vasa neo lo e ma futa mai le nei tae ao. Ia o te whatalo whatu i lau sunga. Malo le langi mama, malo fu le whalau manui ar tātou ainga. Malo le wha malorosi. Ia e meise fu i le tau atai i tātou ainga. Ia I whi au matiu te u whapena o na tofi tātou le tua vi ia le tua. Ia, it's an encouragement from the Word of God this morning to encourage our family. Yeah, it's a living word, yeah, for our morning devotion this morning. Before we start, yeah, I would like to lead us in the word of prayer. O tātou tatalo
e whapena na whasuasuan merenga pa i o lea tua, ia ila na upu la whaasawaina, ila nei tae aolo mātua tua, whaftai tele lava. Whaftai lo walofa malawanga le lei, whaftai le ola male malosi, e mese, e ola uwha malo longa, wa vivi i whaia e o mātua loto le nei tae au fau, ia ina ua ala mai le nei tae au pe maleifu mai fo i roa tunu i whanunga le lei, ia vi ia oe le tuo Israelu. We thank you, Father, we glorify your name this morning. We give you the praise and the honor because you are the giver of life, you are the source of our living, oh Father God. Before I speak, oh Father God, or before I encourage our family this morning, Holy Spirit, let your power flow this morning to encourage and to strengthen our family or to edify the body of Christ. Through the power of your word, Lord Jesus, to you be the glory and the honor. Amen, amen. Ia le tua o le atata wosa o loi le whasoa, ia po se whaitau mai le awhiompa, ia le tua e whapena o na whamalosi au, ia i le tātou ainga le neta. O le tusi whaitau e mō mara tusi a le whataoto lo na mta upos fuma le wha, ia lo na wha upos fuma le lua. The text or the scripture this morning is taken from the book of Proverbs, chapter 14, only one verse, just verse 12. Le tusi al poto, ia po tusi le whataoto lo na mta upos fuma le wha, wha upos fuma le lua, wha perfa sa mo. O iai le ala ua tonu i le manatu o le tangata, a o lona taunu unga o ala ia e oti ai. Whamai le whaasamoa, o iai le ala ua tonu i le manatu o le tangata, a o lona taunu unga o ala ia e oti ai. Let's read from the English version. Whamai, there is a way that seems right to a man, but in the end it leads to death. There is a way that seems right to a man, but in the end, it leads to death. Ia straightforward lava le upo le tuha mai. E iei ala pe iei manatu. Amen. Whapeire tangata o ala i o le tua. Po ala i e tonu. Amen. E tonu i o na manatu. A e leiloa. O le unga e whanu ai. Ose au tua te whiatara noa ai le netai. Always follow God's ways. Always adapt or always follow God's ways, because God's ways is always right. God's ways leads to life. God's ways leads to prosperity, leads to a blessing. Amen. But man, tatawala. Sometimes sometimes it seems right, it seems perfect. Amen. Aile tun ilo awalai o le tua e whanu ele tangata e te lea la se o onga alo mo merita o ne tatu tu sfaita fo mai le poto solo mo o yeile ala o tonu le manatu o tangata a o lona tonu ma o alai e o ti ai. Amen. There is a way that seems right to a man, but in the end, leads to death. O le memo mo te whiatara noa le tae au nei, whamai le whapalangi seems right, or whamailisi version appears to be right. E pei e sao, e pei e tonu, e pei e manaia. O pese warning for le mai e tātou. Sometimes o tātou a walapo tātou manatu, whapea re tangata, e sao matonu. Nganga e sao lava tangata i ona lava ia manatu, e sao fo tangata i ona langona. But at the end, it leads to death. Amen. Sometimes a man loves to or always take the shortcut, loves to bypass the process and the procedure of things, the formality of things. And we always want the easy way. We always want to take the easier way. But at the end, it leads to death. Amen. E sao matonu tangata i ona manatu. Ai le o wala whamere tusi yerani. Whamai, o wala le tua, ele o wala tangata, ele o wala i o le tua. O manatu o le tangata, ele o manatu i o le tua. Amen. Whamai la, e ei teimi e whaapea le tangata. O lai sao na manatu.
la saona la mele tau wai fa mai ta vita. Lead me or guide me. Amen. Fa mai ta vita ia e ta ia te ia e ta ia wala. Ia e a wa o mai fu ia mga ala. Ia e fa tonu mai wala. Ai se a fa tonu le tua tatu wala. E u ai le manuia. Po le ale whainga taha. Sometimes you have to climb the mountain. You have to go through a deep valley. But at the end, it leads to life. It leads to a blessing. It leads to prosperity. It leads to something that God is preparing for you at the end. Reward. Amen. Melon na mua. O manatu. Ili fa Samoa. Ole fa palangi for my ways. Ole fa Samoa tatu for my o manatu. O yei le ala wa tonu le manatu. O manatu o le tangata, o manatu e limited. A man always have limits. We are limited. God is unlimited. Amen. E te mi e mai le tangata, e te mi le e se malo se tangata, e te mi e fa le tonu e manatu o le tangata. A o le tua. E le ai ma se teimi e fa le tonu e se mea mai le tua. Mena, ta hua ia o le folo, ma tatou sitai i ana ma manatu e mai e le tua. Fa tanga o tatou ma faufau. E ma faufau ma manatu i manatu le tua. Awa o manatu ia e manu ia hei tatou. Amene, o manatu o tangata e ui le wha maina. O manatu o tangata e wha sausili, e wha mawalunga, e lisi taimi e sea. Langa fo le ua le eisi atua. O le taimi ia e wha o ngā ai le tangata, ona lava ia manatu, ona lava ia ala. Ua le mawhawhau o ia ua eisi atua. Pe o le tupo Nebuchadnezzar, the king of Nebuchadnezzar, when he thought in his own heart that it was his strength that built his nation. Amen. Or Babylonia, or Babylon at the time. He said, manatu ana whatangata, manatu tangata. Ia le nai ua le malaya. Le nai ua i le se mea le te tau nai ua esa. Lango manatu tangata e malaya. O manatu tangata. E so se taimia e manatu whatangata i pe manatu wharetino le tangata. Ua le ese atua. Ai le ai no se tua i manatu tangata. Una tatou ui urona le malaya. So always include God within our plans, within our situations. Amen. If I may for ile fata otos fun mariva. Many other plans in the hearts of the man, but it is God's purpose that will prevail. E tele manatu ile loto tangata. Ai tutashi ale pule ale tua mena matango fie mamana ia. No tatou manatu natu ma whaatanga le tua. E whaatonu tonu o tatou manatu. Nanga i uai tatou ile manuia male whaayaina ono le tua. Me muri taone ia i loa le taunu inga o manatu maala o le tangata. Ia i loa e oe, ia i loa e au. We must know where we're heading to. We must know the destination that we are going to, because ole meleanga i te tangata pe afa pe ele i loa le tangata ta le taunu unga o na manatu mona ala. Ale fa mere tusi o ala e oti ai, o ala e whanu ai, o ala e mana ia. Ai le ino ala, ona te hanga i le mana ia. Amen. E tatau lava ona e iloa le taunu unga o manatu wharatangata. A whai o whaamawalunga ia e iloa le. A e leto e whaamawalalo. O lo e anga i maala ia. A whai o lo e whaasausili ia e iloa le. O le taunu unga o lo whaasausili. Ma manatu o le tangata. O lo anga i le maala ia. E tatau la o na whaamawalalo. A whai o lo loto le whaamangalo ia e iloa le ma ia tatau o na iloa. O lo loto whaamangalo. Lo le whaamangalo. So we need to humble our hearts and to forgive others, because that's what God says. We forgive others as He forgives us. Ia tatou loto whamanga, tatou loto moa lo esa ina ia loa le lei le tangata le mea o anga iei. Ia i loa le taunu unga o manatu.
Ia I loa le taunu unga o ala le tangata. Langa I elis tangata I taipeo le tupu whakau. Mai le tala le tusi pa ia for my God hardens his heart. O le tangata ua whaamuanua. E ele teime whaama a e le tua le loto. A whamaila a pau e le eise fufo. Ia e I loa le le. O manatu le tangata. O ala le tangata. E I ura malaya. E ta taula o na tātou sui. Ai sea. E I loa le leima o iloa. O ala o le tangata. Po manatu fo tangata. E whaapea e tonu. Whaapea la e sao. E leilo. E I ua ele malaya. O se whaamarusi na ia te ore me mua ia hapena ona. I loa le leia oe. Amene, o tātou wala, o tātou manatu. Ia tātou manatu whaatasi, ma whaasino mai le atua, ma tātou whapena ona muli I le awala ma manatu, ma ala o le atua. E hi oi tātou le manuia. Amene. Ia mane mea muli le nei tahau. Ia e I loa le leile taunu unga. O le taunu unga o le tātou. A savalinga a whai o loo e a ngai se awala e te iloa ele o le finangalo le ale atua. Ia e ilo o le unga o lo whainga malam e le I ura manuia. E ta taula na whai se whai. Manua lo o maua teimi. O lo o maua teimi e whasawa I langa. Sometimes e tonu lawa tangata I ona manatu. E whapea lawa tangata o na ala o na manatu o lo o manuia. Hale ilo. O lo anga I malaya. Amene. Always follow God's way. Always adapt God's ways because His ways is so perfect. His ways leads us to a blessing, lead us to a prosperity. Amene ia o se whaamalosi la le nei taiao e tau ina whaamanuia le tua I lau savaringa ia a whaifo ua le ile atua iau fuafuanga wa le ile atua iau manatu mau plans o le nei tausanga ia te mine ia whapena o ne e loa o le taunu unga o plans mau manatu na ia ele I use manuia ai a tātou wha a waile atua I mea uma lava tātou te whai e manuia I mea tātou te whai whamanuia le atua le nei tau week. Thank you Father God, we thank you for your word. Whawhitai tele la vai la upu e awala ma manatu e whapea lava tangata o lo o manuia ai ua I le malaia mātou te tara noa le nei taiao ma mātou whapea atu whasino mai au awala tai mai mātou ma wha a oa o mai mātou iau mga ala a o wala le atua o ala e manuia le tangata. Your ways, oh Father God, is not our ways. Your thoughts is higher than our thoughts, oh Father God. Your ways lead us to blessings and prosperity and increase and overflow and multiplication and abundance, oh Father. But the ways of the man, elehi ule manuia. Alei oyo matou fuafuanga mo matou manatu. Elehi ule manuia. Ai oe yo matou wala mo matou manatu. E manuia matou safari. Fafta Yesu. Manuia so matou aina. No oe. Amen. Amen. Ya fa manuia tele lava le tua I lau fafuanga le nei taiao. Pena na fa manuia le tua le tatu aina. Ya until next time. Shalom, shalom, shalom. Fast forward. O fola wai I pe au o le nei o langa Au tai ai I tō e taimi o le mafutanga Se a tama se lelei e maua mai I le lalo langi Au lo o fatali pea no uali mo I le langi Lo utama o le a e alu e feilo a I ma Yesu A ia e mautinoa e alofa o ia te oe Lo utama
Olona toe a fiu mai O te ai I le tau samaga Malo umatai Peitai o le aso O se aso faa noa noa Pe ava ai ale no fotama Uava noa